بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين. وبعد إخواني وأحبابي في الله، كلا كونير بان إنر أدنى لون سلمنا أستاذ طيب يوتك إمام إمورد مملكة العربية السعودية مدينة المنورة الحرم المدني الشريف. على dernière étape umra on ɗo e ngal ɗum inchalrahman ko juuragol ɗeɗo berɗe wiyeteɗe baqiya. haray musidɓe julɓe tedduɓe, o nokku mo won ɗo yiide ɗo mi holla on taw yi on kala kaƴum ko yiiɗon ɗo ko sahabajo belna sahabajo ɓe ɓanni guluji sappo sahabaɓe belnaɓe oɗo nokku ka wonɗo yiide ɗo wuuridunoɓe e nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. ɓe nooti noddagu makko ngum ɓe jaɓi ngu yoga e ɓattiɓe nelaɗo sallah sallama hino wattina e o nokku mo wonɗo yiide ɗo wiyete baqiya. enen hiɗen heewide baqiya ɓe manaɗe ɗo berɗe nde wonɗon tinude ɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, e hino ɗo notinoɓe nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanga sattuno sanga wuli ko qur'ana wiyata kon fi sa'atil usrati, sanga sattuɗo sanga wuluɗo. ɓeɗo ɓe notino nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ɓe jaɓi noddago Allah ngun subhanahu wa ta'ala, ɓe wuuri gorko ɓe wuuri e gurnan kon Allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe. woɓɓe maɓɓe woɓɓe waali ka danki mum maayi, woɓɓe maɓɓe kaka jihaadi hakkunde kafaje e dagaje ko ɗo woni ko ɓe yani sahid woɓɓe maɓɓe. e hino ɗo berɗe hiɗe janɗi moƴƴa. donc ɗum on permettata en position e caméra on, position nangue ngen laaɓa fota piye wawa yiwde ɗum ɗo no woniri noon. waɗiren selfie daren so tawi laaɓiray ni hino to ɗum to fof ɗum ko wonɗo yiide ɓaawo mon to kon fof ko sahabaɓe nelaɗo sallah sallam woni ko belna e oɗo nokku ɗo. jiyaɓe Allah moƴƴuɓe no iwra partout e nder adna Allah ara ha hewta ɗo du'anoɓe. ara enen kadi inchalrahman e waɗay ko farli en kon ɗo mo ari ɗo. l'islamu on kañum kala ka hewta haray no windi ko on tigi wowlata ɗon ko o waɗata ɗon. ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala daali summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. mi waɗima dey faade e laawol, faade e sharia, immorde e dennanagal fiyakeji ɗin fof, fiyake gurnan ɗan ka adna e gurnan ɗan ka lahara, fiyake diina kan an kan dey mi waɗima dey e laawol, mi waɗima e dow bindi. Allah daali jokku ɗum wata jokku beleɗe, bimana majjiyankoɓe annaɗum e jokku beleɗe maɓɓe ɗe. mino kala kaƴum ko yiiɗon ɗo no kaƴo ko heno koye hande ko sahabajo woni ko waali ɗo. ɓeɗo ɓe jaɓanino Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe jaɓanino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, ɓe ƴettino jawle maɓɓe ɗen e wonki maɓɓe kimɓe waɗani Allah, ɓe hunnino ahadi nin. ahadi wondi hakkude men e Allah ni. ahadi ko woni hakkude men e Allah ko wondema wonkiji men ɗin e jawle men ɗen ko Allahu lan ɗon jeeyi joddi nin o soodiri ɗum ko aljanna on noon kadi ko lahara. Allah daali inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrat wal injil wal qur'an
Allah dali wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'yikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala o dali Allahu lan ɗon o soodi dey wonkiji men kañum e jawle men ɗen o soodiri ɗum aljanna eɗen dari ɗen haɓa tippira fiino diina Allah kan ñiiɓira hiɗen ware Allah daali ɗum dey ko ahadi ndi Allahu lan ɗon fodi en ndi tata fi muɗum no windi ka tawreta no windi ka linjila no windi ka qur'an. Allah daali so tawi no woodi hunnowo ahadi mum ala hunnuɗo ahadi mum ha hewti kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah daali weltore noon ahadi ni weltore contrat on jonnugol wonki mum ko e jawle mum ɗen Allah fi yo heɓo aljanna ɓayeysi ko 1 milliard duuɓol wuuruɗa ɗo a sakkitoray maygol joni noon sa maayi haysi tawno hara sa maayi no haray lanni a natata aljanna a natta yiite haray a perdu nafere noon si tawi a maayi a rewali Allah subhanahu wa ta'ala a nata yiite joni noon kala ngal fallirɗa jawle maɗa ɗen wonki maɗa kin duuda ɗaali nafere jawle maɗen imma jawle ɗen perda lutta ɗo ma ɗum maya acca jawle ɗen fo mum a perdi joni noon sa waɗani Allah subhanahu wa ta'ala ɗen jawle wonkimaki ona dima aljanna mo wawno e nunɗal makko ngal sa rewimo duuɓi wulure onade aljanna beru duuɓi wulure o yaltino enna débrouille joni kono onade aljanna hara ko ton luttata ta kala ko falɗa hino ton a nawnata a nawyata a mayata a heɓata mettu ɓernde kala ko falɗa hino ton ɗen o contrat ɗo ko an gañi ɓay haɗi no ma maya ma acca jawle maɗa ɗen ko ɗum wasi Allah daali fastabshiru bi ba'yikum alladhi bay'atum bi weltore ndin ahadi on contrat mo ƴettuɗuɗon e Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe haray ɓeeɗo kamɓe ɓe jaɓuno ɗum ha gasi ɓe ɓuttini dok toon ɗo hiɓe neminade hiɓe nder nema monanaɗo kaɓe belnaɗo ko wannon Allahu lan ɗon seedi tanike ɓe wonnema ɓe wanno koko halda kon. Allah daali minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayh wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Allah daali heɓike e gonɗinɓe ɓen ɗum ko ɓe waaliɓe ɗo worɓe gonginnoɓe ko ɓe ahuduno e Allah ko o wino e maɓɓe feƴƴinɓe hiɓɓe ɗo no e maɓɓe kadi luttuɓe ɓe ma yaltaw. Allah daali ɓen ɗon kamɓe de ɓe firtano ko ɓe ahuduno e Allah kon subhanahu wa ta'ala. ko bani adama parannoto aduna ɗo bewa yedda Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko gata makko ko perdi makko ko moƴƴamma ɓay fo muɗum a hewtoye ka Allah ko doyi arduɗa ko a tambaɗo ari ko a tambeteɗo kañum kadi hotata waɗugol maɗa doyi neeto ɗaɓɓita ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirma kon waɗa ɗum ɗaɓɓita ko Allah haɗuma kon pottitoɗa ko ɗum ɗo moƴƴamma adna e lahira e hino ha to ɗum to fuu ko kamɓe ko kañum ko kamɓe woni ko belnaɗo ko ɓeɗo qur'ana wi wata sikkude ɓe waliɓe ɗo ko mayɓe dey wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. to sikkude ɓeɗo ɓe ko mayɓe ni ɓeno ka jooma mum hiɓe neminede nder ton ɓe neminede ka Allah subhanahu wa ta'ala. hara inchalrahman musidɓe julɓe tedduɓe waɗen ko waɗɗi en kon sengo maɓɓe mo ari ɗo landaki ɗo protocole wi hay fus ko wi'ata ɗo assalamu aleykum ahla daril mu'minin allahumma ighfir lana wa lakum inchallahu inna bikum lahiqun. mo ari ɗo ko ɗum ɗo wiyata o wiya mi salmini on yo hoɗuɓe e galle gonɗinɓe min torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo men min torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo on si Allah jaɓi men hewti menen kadi ko du'a onni ɓayle pelletle en hewti ɗen ardele na fiye ngal arde kala humpaɗo sino arde lahara o ndar montor makko on o ndara seconde on si seconde on no ñeegude haray mo ñeegude seconde on doga heña wona minute minute on doga heña wona leere nden doga heña
wona ñallal ngal doga heña wona yontere nden doga heña wona lewru ndun doga heña wona hitande nden doga heña wona duuɓi sappo wona duuɓi capanɗe jeego capanɗe jeɗɗi wiye o maayi ko ɗum noon o heɓɓanano ta o hewtiɗa dogude ɗa arde iɗa arde ko Allah subhanahu wa taala ko ndu yaadu ɗon tundu tawata no wonirɗa o ɗa seenade siɗa kawtowal ɗa yaade siɗa ɗaani hiɗa yaade siɗa waali ɗa yaade siɗa jooɗi ɗa yaade ka Allah ɓay sagono kañum daraki no turnude ko ni wonɗa arde ko ɗum firi inchallahu si Allah jaɓi inna bikum lahiqun minen kadi min hewti ɓay do na ɓeɗo do immoto tawa en ka wonɗen ton ko enen arata tawa ɓe ɗo hiɗen ka lawolle kadi hiɗen arde karmugo en sa heeɓi duuɓi 40 ɓayna fi a heeɓi tawi ɗon duuɓi 40 kadi haray a ɓattike goyi haray a ɓattike moƴƴa argol ɗo haray ko ɗum musidɓe julɓe tedduɓe inchalrahman en jarni ɗo bima'ana oɗo ziyara e ɗeɗo berɗe ɓeɗo sahabaɓe kohoɓe tedduɓe ɓe Allah seeditani wonde maɓɓe fof maɓɓe welamaɓe o yaafike ɓe kadi Allah subhanahu wa ta'ala o daali as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar walladina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum addodirnoɓe ɓen e jaɓugol o la ilaha illallah immorde e ɓeya wonnoɓe makka i makka ari madina e immorde e ɓe tawaɓe madina ha gasa jaɓɓi ɓeɓe makka e iwtirnoɓe ɓaawo ɓen kañum kadi luttutnoɓe ɓen makka tawi arali madina e jokkituɓe ɓen ɓeɗo ɓe fof maɓɓe Allah lanɗon wi o welama ɓe o yaafike ɓe o naada ɓe aljannaji e ɓurɗi timmude nema muɗum e moƴƴereji mum en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah tabintinen e dow peewal ngal o yiɗina en ngal o tabintinna en e dow maggal o wurna en e dow maggal nomo ƴettita e wo enen kadi mo yiɗen mo yarli en mo yaafi en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh